Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Jedan severnokorejski dron narušio je zonu zabrane letova iznad kancelarije južnokorejskog predsednika u centru Seula, kada je prošlog meseca 5 severnokorejskih dronova preletelo teritoriju Južne Koreje. Prenela je danas novinska agencija Yonhap, pozivajući se na izvore iz vojske Južne Koreje. Prema tom izvoru, dron je na kratko ušao u severni deo zone zabrane leta, ali se nije približio ključnim bezbednosnim objektima, prenosi TASS. 5 severnokorejskih bespilotnih letelica probilo je vazdušni prostor Južne Koreje 26. decembra. Jedan dron je leteo do Seula i vratio se nazad, dok su ostala 4 viđena kako lete u blizini ostrva, zapadno od prestonice, pre nego što su nestala sa radara. Južnokorejska vojska je pokušavala da ih obori, ali nije uspela, navodi agencija.